Hello guys, welcome back to my official YouTube channel. Pen kaduk be phanda kardo man namaste. Puthot ni dinang tepan labang so vlogs ko PC ka semar badang ta de PC. Kedam tangar ni hilitum Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoya long kacharbo aduya hoya joini kacharbo nang kaceteng kheng dolo labang so alam ni listami artilong pen pini sami puthot alang li phan medical long pen postmortem at pen alang di pangke pon jia blok sang han baklang pon po la pen labang soar ni pinia ni galang ning oi ning dukan ni lai tum Karbi khaya phan alang li Karbi Anglong along le jok nai nga tu ya hoi rai kom nang gi pwa join di pen alang li pram chipi det bang thung anok be phan alang li phan non medical pen ha alang li buha mate alang li kachuboche kachon se heman kapal le dia phan nak de pen ke pon je phan labang so blog sang phan baklang por la pen labang so blogs lang tang lo but please pen neli YouTube channel phan like share comment subscribe bang pro channel thelo to tang tak dub beta lang eba pen nang edi tum nok be la aphan puthot edi tum antu se arna malong samjin pen alang li reng dog reng pen ke dun nong dia phan edi tum kat dub beta alang li phan arna mardon pidon hur sinang alang li labang so perthe pen avelo pusami edi tum alang li phan kaching hon kaya madarang li phan ningarong ningaje pen alang li phan kapadu dunong pa miji phan edi tum Karbi Anglong aptokan no gado solang do Karbi arat anhan stambe chuning reloni dun same to tang te la ignang alang li phan